Zdaj naj bo pa pelil v vaško trgovino. Tako da... Bo tudi pisal. Hello. So she's a shop attendant. Aha. This is basically what she's doing. Jerry, soap, clothes, saucepans, everything. So that's how it looks now. Oh, nice. Yeah, but she has got some beers also. And a people. And then we gremo. So this is... V eni fini trgovini sva gledal sred vasi, pa naj jo je gospa postregla z uganskim pivom. Nil, po reki. It takes almost like Lashko. Like Laško. Yeah, Lashko is the best in Slovenia. No, it's Union. No. Union, it's from Ljubljana. If you're from Ljubljana, you need to drink. How many Lashko can you drink? I don't know, 5 maybe, and then I need to go to sleep. Zdravje. Zdravje. Thank you for an amazing day. We have one way of payments which is called mobile money. You can send money to my phone. Aha, okay. They can send money to someone. You can hear someone have small shops like this one. You come and withdraw money. You don't have to go to the bank. You just send the money. So this is the shop. That's the shop. Really? In kje se to zgodi? V takih le trgovincah, kle noter imajo zaposlenega agenta. Če rabiš ti poslati denar nekomu, ki nima telefona, pošleš agentu, ki ima telefon, in potem on pride do agenta in mu on da denar. Hudo, zanimivo, to pa še nisem slišal. Yeah, it's nice. Okay. Tako kot midva vedno rada se malo pol tudi avtentično oblečeva v njihova oblačila, sva izrazila željo, da bi si kupila eno od teh njihovih dolgih srajc. To so tiste pristne afriške tunike, ali kako bi rekel. In na kar je Jaka rekel, da lahko njegove učenke nama naredijo srajco po meri. Veš, da me še nikoli niso takole merili, to se mi prav dobro zdi. Slovenija je. Vse cegle za gradnjo teh šol pa hiš je to on sam naredil. We dig the soil. Yeah. Then we put water. We mix it. Let it stay for like 4 days. Then we start making bricks. So when we make bricks, we dry them first. Then you move them to one place. Then you make like this pile. You see? You put fire here and fire this side. You put some grass, and then you put some soil on the top, so that the moisture stays inside. And how many bricks do you usually make? When we are 6 people, we make 1,000 bricks. A day? Yes. In ta dan se še ni zaključil, ker zdaj gremo pa še na boat tour. Kaj pa spet počneš? Gobava, kakšna je temperatura, ko se boš lahko kopati? Kakšna je? Bo kar osvežujoče, po moje. Asimu je nama razkazal visokogorsko jezero Bunjoni, na katerem leži 29 otokov. In šele ko sva plavala v njem, naj jo razsvetljiv z dejstvom, da je z 900 metri to eno globih jezer na svetu. Obiskali smo tudi otok Buama, ki je ključnega pomena za ljudi, ki živijo ob jezeru. Na njem so zdravstvene ustanove, ki pa jih niso zgradili Afričani. The architects from Slovenia are the ones who did all this work. Sem prihajajo slovenski študenti medicine kot prostovoljci in pripravniki. Written by the Slovenian medical students. Really? I was translating. This is in our local language. How to avoid malaria, how they do malaria test, HIV test. This is a microscope and everything. They do it for me. Everything concerning this laboratory. So when Slovenian medical students are here, people are very happy because they collect some funds, so they buy some medications that they are not here. They are helping patients, they transport them, they give them free transportation to the mainland. This chair was brought by Slovenian medical students. Oh, really? Who came here as the dentists. Actually, the first dentist to come here. Ali znamo čistiti zobe, ker po slovensko plakati, noro. Sred Ugande. Sred Ugande, bravo. Mi dva sploh nisva pričakovala toliko te slovenskosti v Ugandi. Mi dva nisva vedela, v kaj se spuščava. In da sem sam vedela, da je on ima nek stik s Slovenci. Ja, zdaj pa vidva, da so v bistvu Slovenci kar velik pečat pustili.
How are you? You're fine? That how are you, Mzungu? How are you, Mzungu? Zungo, let's go. To je tako malo slepšalno, ne, za belce. Ne vem, ampak ful se mi smešno zdi, ko midva rečeva to besedo pred njimi, se nama fajn ne smejijo. Tako da verjetno se oni precej hecajo s te besede. Jamson from Slovenia! Hey! Na zdravje! Na zdravje! Na zdravje! Ker je imel Anže še eno pomembno nalogo, smo se ustavili na otoku živali. It's called Animal Island and the only island with electricity in Lake Bunyonyi. Zebras, impalas, Uganda cobs, one monkey. One monkey. Yeah. Samo eno opico imajo. Mislim, da imaš odlično priložnost nadaljevati najno tradicijo. Kapo na 5 živali. Na 5 živali. Tokrat je na vrsti zebra, tako da pejmo, bomo probali to narediti. Prvo rabim malo vabe, da zvabimo svojega pasta. Po moje, da bo trd oreh, ker beži. Je pa noro lepo, kad blizu vidiš, to kad bi bil en narisal svinčnikom. Zebra! Ja, imaš pa še eno možnost, da laufaš za njo. Zato, ker ve, kaj ima za bregom. Na nekaj me ljudje gledajo, če bi bila sama, bi pa komot. Veliko sem spremljal, zakaj imajo zebre te črte in so znanstveniki si tudi ful kravžali možgani glede tega, zato ker, tako kot vidiš za kamuflažo, glih ni, ki ful izstopajo iz te zelene. Zadnja študija, ki sem jo pa zasledil, naj bi pa dognala, da so te barve oziroma črte zato, da odganja mrčes, ker so ugotovili, da imajo 70% manj mrčesa na sebi, kot ostale antilope. Pa to. Spet si malo v stresu iz tamle iz rokava, a? This is the manager, you can meet him. From Ireland. Yeah. Hello, Anže. The island manager. My name is Robert. My name is Anže. Nice to meet you. Nice meeting you. Hi, Bit, nice to meet you. Nice meeting you. All right. Thank you, manager. Dobrodošel. Noro, kakšen dan, ne morem verjeti, da sva mi dva v Afriki malo več kot en dan, pa se nama je zgodilo toliko enih stvari. Tudi če bi šla danes domov, sva imela toliko dogodivščin, da bi lahko zaključila to potovanje. Ampak jutr se bo pa spet ful dogajalo, ker bova si pa življenje divjih živali še od bližje pogledala. Lušta bo. This is called odbita pot. Odbita pot. So it's What like, does that mean? it has two meanings. His name is Bit, It's Bit's journey, Okay. yeah, and the other meaning? and the other meaning it's like crazy journey. Crazy journey. Crazy journey. Yeah, Yeah. crazy journey. You're in the right place because the person who owned this place, the first man, he was crazy. He was not In the right state of mind. exactly, Oh, really? but it doesn't mean that we are crazy right now. For us, we're okay. Yeah. So many years ago. When I went to Europe, the first thing that people were asking me, would you live here in Slovenia? It is possible, Possible, okay. but I find out I'm happy here in Africa. Even if I sell everything I have, also my school, I will still be nursing in Slovenia. I will be still Ronald Moister Yaka. How much will I spend in a month? Life insurance, parking my car, paying for bills. So here I am happy. I'm enjoying, I'm having good life. I smile every day. My phone I have a watch, but maybe I should delete it because I don't Maybe use I it. check You don't use, what time. So you have watches, but you don't have time. But for us, we don't have watches, but we have time. Ni maura, ni machasa. Yeah. Ni machasa, ni maura. It is all the way different. It's not like in Europe. I have been driving my car for 5 months. I should get for a new model, you know? I should get for a new car. People don't think about that. Some people think Africans don't wear shoes, but they wear shoes. Okay. And they have shoes. But because he has one pair of shoes, he wants to keep it and save it for special occasions. Sundays, Yes. And the parties, weddings. That's when he wears his shoes. In Europe,
You cannot live without electricity, for example. When people are coming to me from Europe, they ask me, do you have electricity? And some come with machines for drying hair, what? Because I tell you people, this is Africa. It's just go in the lake, swim, or shower, and then go in the sun. Because You dry. You dry Sun from the dries sun. your hair. Yeah, we have natural electricity. That's what we do. Gremo na ognjišče. Okay. Daj, prosim, hitro. Gremo hitro. Pa si ne bi rekel, da bo v Afriki tak mraz, a? Vsem smo na 2000 metrov višinske zdaj. Ja, ne bi si mislil. Tako, ko sva doma pakirala, pa sem si rekel, pa ne vem, a čva kakšen pulover vzeti sabo, veš. Bo vroče kot pes. Res že kar malo premraz za kratke hlače. Good morning, guys. Good morning. Dobro jutro. Ura je 5 zjutraj. Težko smo ostali. O 4:30 smo imeli budilko, pa njegova sestra nas je zbudila, pa skuhala kavo. Gremo v nacionalni park, kjer naj bi živele neke posebne živali, ki živijo samo v teh hribovitih delih. In sicer zelo visok, nad 2200 metrov pa do 4000 metrov. Ja, Verjetno je iz posnetkov razvidno, da smo nazadnje spala več kot 4 ure doma v Sloveniji. Po koncu naju je držala Ronaldova dobra volja. Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Dobro jutro, banda. so pa kar nečloveške ure tole zjutraj. Sam tako je, ne, če moš prijeti s čovnom še 1 uro do avta, pa še 2 uri v hribe. Tako gre pa. Je pa ful lepo. Nerealno. Zdaj pa splačali, nič ne rečem. Sledila je nekaj urna vožnja proti nacionalnemu parku, ki je dom visokogorskih goril. It's in an area like we might call the Gorilla Highlands. All these islands where we are, they belong to the gorillas. Hours of a bumpy road. Awesome. We loved it. Dobro že dihamo, a? Pa vroče je tudi že rakal. Še dobro so mi dali to palico, prav pride po teh kamnih. Že ta base camp je na 2300 nadmorske višine in zraven dobimo rangerje z kalašniki, ker so le divje živali to, ne? Ampak to ne krene gorile, ampak gorske gorile. Ki je pa samo še 1000 na svetu in živijo samo v divjini, ne moreš jih najti nekje v živalskem vrtu. Tiste, ki so v živalskem vrtu, niso gorske, ampak so pač druga vrsta. Koliko je visoka ta gora? 400 pa še nekaj. Too much. Vse ne gremo na vrh, ampak vseeno. Ko bomo pa srečali gorile, bomo mogli imeti pa gor maske, zato ker so nam toliko podobne, ker imajo koliko 98,4. procentov podobne gene in niso imune na naše viruse. In začeli smo pohod na goro, ki je bila včasih vulkan. Skozi komaj prehoden pragost nas je pospremilo nekaj rangerjev. Čez nekaj časa se nam jih je pridružilo še več. Ko sem videl to mačeto sred džungle, sem imel polno glavo najrazličnejših scenarijev. Se mi zdi pa kar fajn, da sem se tega lotila v mladostnih letih, ker ne vem, če bi se mi dal kle gor lest pri 50-ih. Treba je priznati, da moraš imeti kar kondicijo. Jaz sem že zmatran. Ker se gorile vsakodnevno selijo na nove lokacije, jih je zelo težko najti. Zato je pred nami še ena skupina rangerjev, ki iščejo njihove sledi
in nam poroča lokacijo. Po zvoku unih sledilcev goril kaže, da smo že zelo blizu. Zvoku kakava ide. In po dolgem iskanju nam pot le prečka alfa družine. Koliko smo blizu? Tole je 2 metra stran od gorile. Ne bom skrival, da mi pumpa adrenalin. Ker se niso dale motiti, smo ob njih lahko ostali 1 uro. Ugotovil sem, da se večino časa prehranjujejo in lenarjev. Odrasel samec vsak dan poje 35 kg listja. Za gorske gorile je značilno, da imajo daljšo dlako kot ostale vrste. Samice živijo do 40 let, samci pa nekoliko manj, saj so podvrženi velikemu stresu zaradi odgovornosti družine. Sem pa tudi gledal prispevek o tem, kako jih oni v bistvu navadijo na ljudi. In to je tako, da ljudje naprej 1 leto skozi hodijo do ene od družin, od teh goril in jih oponašajo in jejo listje in se enako oglašajo kot oni in tako. In jih pol oni imajo nekako za neškodljive in še en tak kami na ta način. Naš človek. Oziroma, naša gorila. Naša gorila. Vsak dan si gnezda posteljajo visoko v drevesnih krošnjah. Stay, it's okay. Te pa malo stisne, ne, pri srcu. Hotel sem story posneti, to nisem vedel, pa pritiskal. Prišla pa pomagati kupiti hrano na tržnico, tako pristno afriško tržnico za šolo. So she's a woman who always serves me fruits and vegetables. Nice to meet you. Nice Thank meeting you, you too. I'm Gloria. And I'm Angers. Anshe. Angers, yes. Anshe. Yes. Had the name. You can call him Mr. Slovenia. Can you call him Mr. Slovenia? Mr. Mr. Slovenia. Slovenia. Yeah. How are you, Mr. Bituganda? I think they're ready. How much is a kilo? 2.5. 2.5. I give you 2 today. So I want a kilo of onions. It's okay. It's good. It's like sweet. Yeah, it's called tomato tomato. fruit. It's a tomato fruit. Se pravi, paradajz sadje, bi jaz prevedel to. In je tako, kot da bi jedel sladek paradajz, ko malo pocukran. Bonus. Yeah, this one is a bonus. I think I have better than yours. Mine is better. But it's good. You've liked it? Yeah, it's good. 3 mangoes for €1. You give us. How much is avokado? 500 each. Sem pa jaz velik ljubitelj guacamola in avokadov in sem preračunal in pride en avokado 12 centov pa pol, tako da smo vzeli kar 4. I'll make a guacamole, okay? You make chapati. Sounds like a plan. You'll be a guacamole moister. Okay, mojster guacamole. A moister guacamole. Skozi gledanje tele motoriste kle, jaz sem pa motorist po duši, ne? In mi bo probil za enega zrihtati, da sem šel malo voziti z motorjem. Ker me ful zanima, kakšni so te afriški motorji. A ima to isto za šaltati ali ima glih kontra? Boda driver, right? Yeah, it's my good Je, friend. to je tako kot taksi tukaj. In v Sloveniji ti zikar taksist ne da kar tako malo avto. A kle tako gor ima, a?
Dobro. I don't know how to put it in the second gear. How is the second gear? I can put it in neutral, but I can't put it in the second gear. First is down, yeah. Second is up. Ah, it's all down. Let me try again. Tretja! Četrta! A ja, pa še potem baso vozem, ker sploh ne bi smel. Vse imajo na dol, vse. Prva je dol, druga je dol, tretja je dol. Ful dobro. Čakaj, zdaj bom dol pa oler. Klinc tega pa ne najdem več. Ful smo se drli, vse. Muzunga on the bike. Ok, can I turn it on? Yeah. Pred nama pa je bila še dolga pot nazaj proti glavnemu mestu Kampala, odkoder so imela letalo za naslednjo državo na najni poti. Pot je bila še bolj tresoča, kakor je videti v posnetkih. Tako nekako je zvenel, ko smo vozili počas. Tako je zvenel, ko smo vozili hitro. In tako, ko so bili na cesti ležeči policaji. Ampak to niso bile edine tegobe. Lik je smrdeti začel, postavili smo se. Ja. Zdaj bomo pa videli, kaj se dogaja. Malo se kadi noter. Ja, malo se kadi, pa precej smrdi. Zdaj grejo pa pogledati, kaj je narobe. Pa se že en cajt nekaj kuhali. Kaj se dogaja? Voznik je nekaj pozabil na postaji, tam, ko smo štartali, in zdaj obračal, gre iskat nazaj. In Vozili smo se pa že 20 minut zihar. pol ure skoraj že, ja. In ljudje se malo pritožujejo, ampak on gladko obrnil in gre zdaj nazaj iskat, ne vem, poniviti za telefon, ne vem, kaj pozabil. To nama je soseda povedala, ne? Ja. Da nam drego so se zmislili, kaj. No, zdaj si pa predstavljaj, da si ti modine na letališču. Prvo prideš ob 7 na bus in gre tako 40 minut kasneje, ker gre takrat, ko je poln. Potem pa še voznik pozna ponivec, pa moraš obrniti po pol ure več. Ne. Tako da v Afriki pejte na bus vsaj en naprej. Tako ne veš, da boš pršel. In po 9-urni vožnji sva se usedla v taksi. Bližnjici gremo. Če sem čisto iskren, ko on zavil iz ceste, pa v tej četrti noter sem jaz zelo cviknil, da naj sploh ne pele, kaj mora iti, ampak malo me je že spominjali na en film, ampak smo res šli samo po bližnjici. Je pa kar cel mest velik geto, ni samo tako, da je kakšen del, ampak je cel mest. Mislim, to je pa res šokantno za videti. V samem prometu pa mislim, da ne rabim izgubljati besed. Ampak sva prišla, srečno, do letališča. How are you? Good. Good. Stressed. Kaj pa to, kar so nama naredili? Tele, kako se temu reče? Tunike. What are the first 3 words that we have to remember? Churera nyanja we. Churera nyanja we. Abayambukire. Ajyato riri mu Yesu tirirohama. This means that Jesus is going to save our boat. Yeah. It won't sink. We are sailing in a boat with Jesus. Okay. Yeah. Churera nyanja
Ooh, Have a nice evening. Okay. thank you.